Jing mani kundu jungi mentasni Deputy Chief Minister Pak Presiden Tumsong beri charge of power dalam halor ka jingkerpat kalian junggu joint action committee jadi kapai delegation badai bagajing sya panhap yakini kapai delegation sya na kanika operation long distribution subdivision sya umlingka distribution subdivision di baru asyikata kini kisnong ki ha bakal ka operation hakabai dei ki kam an silver light hakabai dei kam new connection hakabai dei ba thonu nu kam andrai kendit ni suyo kubor ba hakini kisi benai ba kini ki khabai tili kisnong kim hab shu andai la hab shin siapa umita tenda kalian jok junction komiti gala perpa baju persya ka bajur ba kumno katai ka operation ka office ka ba marjan bar kisnong bujongi ngim longsho ban access to office andai nya ban link saka umlingka dikani kejing wan kejing minta kolong ba ngim pen sngau su menteri kolong ba ki pat ba nong song jong ini khabi song kila jenja bakin hab ban wan sidu sini selo tang ban si ke belai tang ka bai kali ke ba tang ya ka bai belai du kisem jenjar bikin si kumno kin hab ban penut sa ka bai kali sanspa ruspa tang na kamta ka kam ke jong ki ha ka bai de bikin hitam lai tindak kalian jongi mentang giwan ni ban wan appeal jauh Deputy Chief Minister beri nu in charge of power ba un penne un pensa be ya kini khatwei delegation nong ki ba judan bora sekata ha ketika operational distribution subdivision ti ni ha kajing kendu kajongi ba Deputy Chief Minister ula ai ga assurance ni ba nadu next month ni ba kini ki khatwei delegation nong kinne ba kin sa be ha ketika operational distribution subdivision ti ngimdo jikremen mang namar mara kali jumna sa ai jikremen baru la ong mangindap pentikna hakamat jungi ki hatwe ngut kini ki ram basno ki bania dan menta tina kali ka jungi pen pa ki supplement bang i ba upriang ki ka jikrepat ka jungi kamnan kanu ka jikren jok ti ngirung isu tu pa SDO jang ka operational ba ong makisnam ki jong ki kila hap sa ka umlingka tilingi konsol ini ki pat nang song senang kini kena mak senang ki ang imio ajing tip imio ajing thoi ka sulang bet bakani ka jingle kani bet na kamta convenience jongki officers kamdei na kamta convenience jongki public jongki pai pa aba hi sangi ka office aba hi boy ka office kalau ban pensuk ban penjan ki pai pa andre ki jingle ka jongki kalau ban penjenjar ki pai pa ti ya kani na kalian jongki na kalian jongki thabai tili kisnong kim la yang ya kani ki jingle bat ngi ro dulu mentakas ni ngin la jili kisnong ki thau ngin penpana baik mak baka hak bai di hi kam boring ka kam light ka kam yu ngin ne ngin sa baik hang te operational distribution subdivision kumaju long